سرساخی بو جموع ملت کرد خوازم از خلک شرنخم همو کرد وکه برایت ایک لازمه اوصا بیر ایناندن کولک طایبت گیج ملت همی پیک و وش آمد سلاح ورز خورد کن بو هندی براغی خوی کرد و لازمه ابتشته هو صابه بنیانه لازمه کرد دیرو که خوش بیر نکن لازمه کرد بزانه کردش کی ول هاتینه وکه هر مازنی که کرده اویجی ولاتا گد و ابو کرده جرا نبو نصیب لی خدا حس که کردستان پیروز ملت کرد همیه ببینن خدا حس که و صرف کفتم بو ملت کرد همیه ام نبیینه خیال اویجی امی پک بینن آها فکرم اوه جبو کرده سرخابون دخواست آزادی دخواست اوه کلمه اوه حالا شیخ سعید yani ev tekoşina xwe bi jiyana xwe da ji ber wî em ber wî beşna xwe ditevînin Xwedê rehma xwe lê kir Xwedê qî wî neyle yani Şêx Saîd ji bona yani gelê Kurd wê demê ew jî gorana xwe yani çarçova xwe da tekoşîn da ji ber wî awayê yani dawa wî em bêjin ew tekoşînavî ew mücadelavî mücadelekî kutsal yani pîroz e ji ber wî awayê em ji wî ra hem dardakirina wî em xemgînin û hem jî Xwedê yaqîn nevîle em dibêjin em nifir dikin înşallah Xwedê yaqîn neyle ji bona mafê gelê xwe tekoşîn dayî mücadele kiriye ji ber wî awayê yani Şêx Saîd mere yani gerek kıymet gelê Kurd kıymetê bidiye yani Şêx Saîd ji bo me elemek insaneke ji bo me yani örnek insanek örneke em rêvê da yani rêhavê dane yani boy me boy kurman me xilas kirin yani azadî bixwest yani insana zulmü nexwest yani bay xerkî me bay kurmanca me ama kurmanca me ba me ne hen çi bêjin yani kurmanca me hercayî ji me ra yani fesatî ji me ra kartinakin, bağmena sekinin, bağevdininin. Boy dinevi İslam bu, digot kurmancı, em hastikin, em kurmancın. Boy asmış kirin. Şêx Saîd ji esas mesele ji evê başe kirî. Diyarbakırlî Cemil Paşa başe kirî. Cemil Paşa reviya çû Sûrî. Anka Sûrî Irak. Kokavi velatê Kurdistanê giş Kurdistanê. Tu meze nekem ji xwe re xew. Yani mesela weta Moğol hatin wira tedî Abdülhakim Çîk bû feylî Kurd bû înga 5500 heb Kur'an-ı Kerim şewitandin giş avêtin Firatê deyî vê ya zêmankî wê were Firatê de Kur'an-ı Kerim bişewitin bavê ji xwîn herike. Meze onka pirçecanê min rabû. Havêtinê ew Kur'an-ı Kerim giş avêtinê wî Firatê ava fena xwînê çûye. و ترکان جی دام که برده باشه کرنی مغلا دا ایروز دور مثلا چی خود ببی کی جان دور ده ببی ورا جی نوحات دنیای دا چای جدا گنده حشتیا برده ورا حریام کردایی این چه ایرو حتی ایرو رو هفته و 4 حب مدنیت به داره اشکال کردی مگیش کاش کرنه در ایرو شخصی جی نابی ولاتی خوب است. بدو زمان حضرت علی ملا سعید کردی ویجی زمانی دوی. کی برای دای مثلا اون کد کن نابی سوسیالیست جمهوریت نه بری وحدتین پاشا جزا دا بدو زمان حضرت علی شیخ سعید کردی ملا شیخ سعید کردی. چما bu gelo? Çucem padişah go padişah metişki işte خوازم تنه بینیجی go چا padişah me naynımcı. Goze binimcı. Go çi go bebeş. Go tene se habe üniversite mera çek. Yekel vani, yekel bitsi, yekel Diyarbakır'ı. Zamanı ve edebiyat evi geri kurdi mi? Go me merva din bu be babın timarkhane. Abetin timarkhane. İroji İslamcı kesim eme insan eme peşakşak edikim bu yavay millet mecai parça edikim. İroz zamanı Mele Said Kurdi diye. Mele Said Pirane asas. Pirane harp ko lekere başa kiri le kalbine. Çünkü davet ki bu şey bu
اول گندیا حقارت کردن گوتی جندرما را گوتی چی مال کنه حرکت تو نوی چی وریانه ای مثلا حاضرلکی چیه بو اور حرکت چی بو yani yani insan ime telef buye eylo yalnız ve devrede Aleviye me bazınlık emeni hındır emeni eddi biz ne daneme devamlı hem teneştine o hek aşiret yok ki nave şehti peremere khorine ona devamlı teşkiki tekrar hatta teşkiki name da hebe onka tedari yeki sanki razrabi yek dve stırkım nave dine mi çiye mezhebe mi çiye bir dve stırk gaba geriye ji bemez kurdum kurtiyama evi mezhebi ve dini hiç mırane lazım geri mesela bir havayda Melesa'yı Kurdici de çevravi doravi ev aşirete muşel ve hakaret kır. Ev varto evedina kani reşe o da kırın. Zayıf kırın ve devleti gibi gırt. Mekir yani cay kurme darez dare bu. Kurme darez dare ne be dar pirina bu. On kadbeşin din. Din dini Xuda ne. Dini bab kesin ne. Ev insan tam dindar be Xudayı be. Meze ka peygamber ki kevir ki dahi ser kevir. Ka malumur ki vi heye. Ka gundu sarav koşku khani vi heye. Evek sarav koşku khani vi heye çava Xudayı be. Ev Xudayı ne be. Mümkün ne. Çünkü dütüs ne be. Servetu Xudayı yek ne be. Kapitalizmu Xudayı yek ne be. Çünkü İslamiyet'te de kapitalizm peygamber emek goti çi goti bu çıkar tapmışı beytelmal bibin bunu konu tüy yapıyor. Vallahi bu haksız ya herkes zana bu hıgala kurt xabat kır bu ya da kanı Şahsaydı em nastıkın rehberime kurmanca ve muambun bir kuştun bila sebep bila hak cennet bu. Feryazı kujura. Yani tişki mesela zaf kademiye de hakkı zamanı Kürda da jüve delaltırtıneye kumallat emeci kadri bizamba mesela tamam aynı ve digo diro ke cibine o devam bike tişteje delaltırtıneye kurtirameye yani je delaltırtınet yani zaf kanca. Şeyh Said çi dixwast ji bo Kurda çima dar vekirin? Şeyh Said ji bûyî pêşvecûna Kurda ji bûyî mesela feyda Kurda ji bûyî dîroka Kurda ji bûyî dîreka Kurdistanê tev qom pîla mücadele kiriye heta ana ku em jî mesela rêça wî dewam bikin li pay herin tiştê jê delaltir tune ka xwezî ku mesela em kêrî wê dewsa wî were. رحمة خدي الوابي جواج نتبي خدي از أوكاوي زحف نزانم أمجي بيدن وخلاص